Media specialist for U.S. President's emergency plan for AIDS relief. Madam Z Kwame. Ya wonimu fi se HIV emwa no kwa na ekoso wo Ghana ntichu ene mebunu no efemu fi se wo mu yusu bibia fi na mchiche condom obi atwi nani omonye ene wo mu yusu ni free nti be wie no se nyenyi nsen no ate yare a wonya we eno na ma me ne bo ho dawuro se wo se obi abo no ho ban efri namu nyarwa ahodo Adom TV etwaso Adom a wonom ewo US President's emergency plan for AIDS relief. Eko nkuro bi te se dua ya nkwanta goso hwediem eni Kenya se ani nyina ewo hafomantam mu ensrahwa wonom bota nyina ene se wokobo HIV AIDS ehu dawuro no ena Z Kwame echiremu se besine ya no Ghana ebo ne homoden ase obekun atu HIV yare na se afri wo man mu esan se nipa dodo na adwene wonom se yare no eni ho no mu bio ne senti wo mo wonom ho ban enum ena maami ede to omanfo nyina enimu se ebre ene bra no no enwo benya se wonom bekwa yare sabia akoye nhwehwemu wonom mogya mu ne wahu no se bia yare bi wonom ho na wakoso a edi nokre ama wonom ho kafo no across all the regions of Ghana research data na HIV prevalence na level of stigma and discrimination e ha senia obi wo HIV ayeye ne ntawantawa de na yakaya ha de na no yehu se ahafo memu one of the regions HIV prevalence e was through numbers no e was through Adom Kasee amani boni samia sare enne nkomo twetwe mu no ene obisa ne botayenti a wonom ebo saa dawuro no e wa hafomantam mu nanum nkyiremu nso no ensem sei ena Z Kwame editudwa oni say ema enyom say HIV no ekọ HIV nkoye and the truth is that HIV has no cure any anwedro. But the good thing so a man for relaxing is say it is no longer a death sentence. And the ARVs no for say they are living better and healthier lives. But and also interested you should live recklessly. Also brebia keke and then kojo woni na akoda ochina hu adwa woni na akoda HIV e wo ho ehihye nkofo hu a omonka. So we share your statistics, Ghana AIDS Commission statistics, PEPFAR statistics, National AIDS Control statistics, program statistics, and who say numbers no conformo intino here. So bia beba ne ho by obia beba kwahwehwe ne mojem. Now yebetu ye ho fo nkola na aba no they are more sexually active than we think. Now almost yebebo almost said ye be ya yebetumi abre HIV and